mina ngikuvuka nokuphila okholwa yimi noma efa wophila. Ake sikhuleke. Baba siyabonga ukuthi izwi lakho ilona wakha ngalo ibandla lakho. Izwi lakho Nkosi uthe maseliphumile alibuyele emuva lingalifezanga lokho kade ukukhiphele kona. Siyacela ke Nkosi ukuthi namhlanje nakulesi sikhathi nakulobusuku uphinde wenze umsebenzi wokuthi ibandla lakho liqiniswe ukuthi abaselahlekile baphenduke ezonweni zabo bakholwe uJesu. Siyacela konke lokho egameni lakhe elingcwele njalo ukuze bephakade. Amen. Ngicela uqala ngombuzo ke ukuthi yini obhizi ngayo? Yini ebhizi ngayo? Akekho umuntu la ungathi angibhizi ngalutho. Akho lutho engikwenzayo. Khona okuthile obhizi ngakho. Khona okuthile okwenzayo. Ukuthatha isikhathi sakho mhlambe kusukela ekseni kuze kuyoshona ilanga. Oqashiwe, ongqashwa emsebenzini othile. Uyasebenza kanzima. Ubhizi emsebenzini uhlangabezana nezidingo zomqashi ama-target awabekelwe ngenhloso ukuthi mhlambe ngelinye ilanga uzothola ukucatshangelwa, khushulwe, anikezwe isikhundla esingaphezulu kwaleso anaso. Busy emsebenzini asebenza. Kanjalo nongaqashiwe mhlambe omunye uzama amathuba omsebenzi ukuthi mayivuleka amathuba omsebenzi alithole nayo ithuba lokuthi athole itoho. Usesemazingeni okufunda inhloso yakhe leyo ukuthi naye mesekhulile esekulungela ukuqashwa esenaso icertificate asebenze abe busy ngomsebenzi wakhe ukuze akwazi ukunakekela umndeni wakhe. Kanjalo nabantu abakupolitiki akudingi nikhumbuze ukuthi babhizi bakhankasa basithembisa ithembiso zezinto ANC ingazange ifeze. Basebenzisa lokho kuhluleka kweANC bakhankasa ngako. Babhizi bayehlaba inyuka ayikho indaba abangafinyeleli kuyona. Abangafinyeleli kuyona. Bahwebi abantu aba-own ama-business babhizi nabo bazama ukuthuthukisa ukuthi inkampani zabo ziphumelele, zenze imali, zikwazi ukuthi mhlambe zize ziphumelele nakwamanye amazwe. Kanjalo nabantu abalandela ezemidlalo. Angifavor lutho ke niyazi ngithi basebenza. Yabona nje abe-Sundowns nabe-Pirates babhizi bajabula ukuthi iChiefs iyadliwa ayiwini lutho. Kuthi noma ingadlali iPirates bajabulela ukuthi iChiefs idliwe. Bonke abantu babhizi ngokuthile. Babhizi ngokuthile. Umbunga kugoqa konke kuloku babhizi kwabantu abaqashiwe abangaqashiwe, osopolitiki abahwebayo abezemidlalo. Ungakugoqa ukuthi yini kahle hle abantu ababhizi nayo. Bazama ukwenza impilo. Bazama ukuphila. Bazama ukwenza impilo. Wona mshikashika wonke umuntu abhekene nawo loyo ukuthi fanele be business something ukuze impilo iqhubeke. Ukuze impilo iqhubeke. Esikhathini ke kusukela ekseni sila sesifundisiwe ngamazwi akhulunywe uJesu. Ubaba undimande ekseni usichazelile ukuthi lamazwi athathwa kuphi. Amazwi okukhulunywe ngawo ekseni amazwi akhulunywa uJesu. Amazwi esingathi masiwachaza ngolimi lwesiZulu amazwi ayizifanisonto noma izifaniso umuntu. Lapho uJesu ethatha khona izinto ezithile esemhlabeni ezaziwayo abese ezifanisa santo lezo zinto azibize ngayo njengokuthini nje uthe mina ngiyisinkwa sokuphila. Ngisinkwa sokuphila okuyisifanisonto esifanisa nesinkwa personification ngesilungu. Ngikukhanya kwezwe. Ngiyisango ubaba uMkhize kusasa ubaba Khoza uzobethi ngingumalusi ngindlela neqiniso nokuphila ngingumvini
Kuona wesithupha lamazwi uJesu usebenzisa izifanisonto noma izifaniso muntu. Sebenzisa izinto ezenzeka la emhlabeni esiphila kuona. Sinkwa siyasazi, ukukhanya siyakwazi, isango siyalazi, umelusi siyamazi, indlela siyayazi, neqiniso nokuphila nomvini siyawazi. Esebenzisa lezi zifanisonto uJesu ngezinto ezila emhlabeni. Kodwa mawufika kulelizwi John 11 verse 25 la ithi khona mina ngiyindlela neqiniso. Usebenzisa izinto ezingekho la emhlabeni. Usebenzisa izifanisonto esingenazo kulomhlaba. Usebenzisa izinto ezenzeka emhlabeni ozayo nasezulwini elizayo. Nakho ke ngicela ukwenza kulesi sifundo. Nake ngicela ukwenza kulesi sifundo. KuJohn 11 verse 25 ngicela sibone izinto ezintathu. Ngicela sibone amandla. Ngicela sibone insika. Ngicela sibone isiqiniseko. Ngicela sibheke lezi zinto ezintathu kule ncwadi. Kumkhuleko wami ukuthi sisabheka lezi zinto ezintathu, amandla, insika, isiqiniseko, ukuthi ngathi uNkulunkulu angathinta inhliziyo zabantu abangakholwa bala. Besihlabelela iculo elandulayo lokugcina sithi lifikile ivangeli. Engathi ke uma ekhona la usalahlekile ezonweni zakhe. Engathi uNkulunkulu angasisebenzisa lesi sifundo nezidlule nezizayo ukuthi lo yaphenduka ezonweni zakhe akholwe. Awabona amandla kaJesu. Abambelele kule nsika, asibone isiqiniseko nesithembiso esibeka esinikezwe sona uma sibambelele kule nsika. Kuleli verse ke John 11 verse 25 sikhonjiswa amandla kaJesu phezulu kwempilo yomuntu. Amandla kaJesu phezulu kwempilo yomuntu esenganeno kwethu. Esenganeno kwethu. Sifundile kuJohane oqala ekseni uJohane 1 verse 1 kuya 3. Ubaba uNdimande ekseni esichazela ngawo lamandla kaJesu engizokhuluma nawo ngawo la ithi khona uJohane eqaleni wayekhona ulizwi. Ulizwi wayeNkulunkulu, ulizwi wayeUNkulunkulu. Yena lowo wayekhona eqaleni kuNkulunkulu. Verse 3 konke kwavela ngaye. Ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho kukho konke okuvelileyo. Akukho okukhona evelweni okwazivelela ngokwakho. Akukho okukhona evelweni okwavela ngomunye umuntu. Kepha konke John 1 verse 3 kwavela ngaye uJesu. Akukho okubonakalayo lokungabonakali okungavelanga ngoJesu. So yonke into ekhona siyibonayo wena impilo yakho yavela kuJesu. uJesu wakubumba. uJesu wakunikeza ubulili. uJesu wakunikeza abazali. uJesu wakunikeza indawo wakhulela kuyona. uJesu ophasile impilo yakho namanje. KumaHebheru oqala isahluko 1 verse 3 uyasitshela umbhali lapho ukuthi njengoba uJohane ethi konke okukhona kwavela ngoJesu, akukho okukhona ongavelanga ngoJesu. Uthi kumbhalo wamaHebheru uNkulunkulu esekhulumile endulo kokhokho ngabaprofeti ngamathuba amaningi nangezindlela eziningi. Ekugcineni kwale mihla ukhulumile kuthina ngendodana yakhe ayimisa ibe indlalifa yakho konke owadala ngayo futhi izwe. Verse 3 yona ke ingikumenyezela kwenkazimulo yakhe ifuze yena uqobo iphasa konke ngezwi lamandla ayo. uJohane 1 uthe konke okukhona okuvelile akuzivelelanga. Konke okuvelile akuvezwanga uthile.
wamkhomba specifically ukuthi konke lokho sikubonayo khona kubonakala lokungabonakali nesikwaziyo nesingakwazi ukukhona owakudala lokho. Siyakhuluma umbhalo wamaHebheru la uthi naloko okuqhubekayo manje kukhona akathanga uJesu mekudala wasekudedela ukuthi kuziqhubekele nokuphilela. Azange kuba into njengewash. MaHebheru 1 uthi yonke imvelo njengoba uJesu ayidala wayibumba yaba khona ukuze iqhubeke imvelo nokuba imvelo ayizenzakaleli ngokwayo uJesu wayidala kuyena onjani oyiphasile oyigcinile ukuthi isebenze ngendlela okufanele ukuthi isebenze ngayo. Kanjalo nempilo zethu sisenganeno kwethuna njengoba sadalwa uyena uJesu Kristu. uJesu Kristu akazange asidale wasesidedela bese siyaphilela. Impilo zethu usuku nosuku ziphaswa uyena. Silanje namhlanje sivunyelwa uyena. Siyaphila nje namhlanje sivunyelwa uyena. Abaningi bazophelela emgaqweni njengoba lesi sikhathi sazi ukuthi isikhathi seyingozi. Abangezuvuka kusasa kuzobe labantu bengahlulwanga ukufa. Ngoba uJesu badalile uyena futhi amaHebheru 1 onjani ubaphasile obagcinile. Ingakho ke uJohn 11 ethi mase sikhuluma ngoJesu lona owumdali wakho konke nomphasi wakho konke fanele ngasesithusi uma sesifunda ngalo Jesu ngamandla kamakhulu phezulu kwezimpilo zomuntu esenganene kwethu ngoba uyena odala umuntu nokuqhubeka komuntu nokuqhubeka kwemvelo uyena futhi okuphasile. Kufanele ke lawo mandla angasithusi. Kufanele futhi lawo mandla singalokuthi siwanikeze omunye umuntu ngoba usidalile nosiphasile kuyena onalawo mandla okwenza okunjalo. Kodwa le ncwadi esikhuluma ngayo uJohn 11 verse 25 ikhuluma ngolunye uhlobo manje lwamandla kaJesu. Amandla kuJohn 1 verse 3 namaHebheru 1 verse 3 amandla kaJesu edala izinto ezilawula ezicontroller eziphasa nganeno kwethuna. Kodwa uJohn 11 verse 25 ukhuluma ngamandla manje kaJesu umuntu esedlulile ekufeni esengale kwethuna esesemveni kwethuna esefile umuntu ukuthi umuntu mayisefile lamanje uJesu awakhombise emdala wakhombisa umuntu emphasa ayaphela yini lawo mandla mangabe umuntu esefile noma lawo mandla akhe uJesu uyaqhubeka nokuba nawo. Uma umuntu egula simphuthumisa kwabelaphayo. Uma umuntu egula kwesinye isikhathi siyathandaza. Abasaphuthekisiwe engqondweni zabo umuntu uma egula baye emsamo bayothetha idlozi. Kodwa waze wafa umuntu. Ngeke uthathe umuntu eseshona into usesibhedlela uthi bayadokotela ke nimodi nenze njani. Ngeke umthathe umuntu esangomeni uthi wesangoma ake uchithe amathambo. Ngoba asikho isangoma, asikho isibhedlela esivusa abantu uma sebefile. Akekho namandla okwenza lokho. Wakuzama uAlfleka wabanjwa eminyakeni edlule. Ayikho inyanga ekwazi ukuthi umuntu mayeseze wafa wacimeza. Asikho isangoma esinamandla ukuthi umuntu mayeseze wafa wacimeza kuphinde kube nesikwenzayo ukuthi lo muntu enze njani aphinde avuswe. Kodwa uJohn 11 verse 25 la uma ethi mina ngikuvuka nokuphila sibona amandla amasha uJesu anawo. Umuntu mayeseze wafa osekusele ethi into sikwenze ukuthi sithathe isidumbu sakhe sisemakhazeni sihlele usuku lomncwabo sigubha umgodi simgqibe kuphelile akusekho okunye singakwenza umuntu mayeze wafa kuze kufundwe nenkondlo emncwabeni
eqalekisa ukufa kuthiwe kufa uyinuku ngoba kusekho sokwenza phelile amandla akho mthandazo ozobizwa kuze kuphathiswe nemkhonzo kuthiwa ubosikhonzela ubatshele bavala ukufa ngoba ayikho into engenziwa manje umuntu mayiseze wafa kepha amazwi kaJesu akhulunywa la John 11 verse 25 mina ngiwukuvuka nokuphila amazwi amangalisayo akhombisayo ukuthi amandla kaJesu abanawo mhla edala umhlaba ephasa umhlaba awaphele empilweni yomuntu mayisefile kodwa lawo mandla yaqhubeka ukuthi lo muntu uJesu enze njani amvuse kwabafileyo yamvusa kwabafileyo mina ukuvuka nokuphila yamvusa kwabafileyo hayi ukuvusa ukufana nokaLazaro owafa waphila la emhlabeni wabuye wavuka la emhlabeni hayi ukuvuswa kwabafileyo kufana nendodakazi kaJariyu hayi laba bavuka mhlazane kumnyama ezweni kudabuka isihenqo sethembele kodwa kukhulunywa ngabantu la abafa esikhathini esiphambili imphefumulo yabo inyuka yayezulwini uJesu unamandla ukuthi avuse umzimba alumbanise umphefumulo womuntu owehluka namhlazane efa bese umuntu okade efile avuke aphile kwenzeke lokho kwakhulunywa umprofeti uJeremiya kwathiwa nanga amathambo isiwohlo samathambo omileyo hamba ufike uprofete kulamathambo omileyo waprofeta imphefumulo yabangcwele isizulwini ehlangana namathambo kwahlumelela inyama baphila abantu uthi uJesu ukuvuka kwabafileyo umuntu masemvusile kwabafileyo uyakuphila kokubili lezinto kusikhombisana bazalwane amandla kaJesu kuthule bandleni kusikhombisa amandla kaJesu nganeno kwethu umuntu engakafi kusikhombisa amandla kaJesu emveni kokuba umuntu esefile la umuntu ungasekho angakwenza khona la ngekho umuntu engakwenza khona yingakho uma ufunda uJohn kuyo lencwadi uJohn 11 kuverse 11 uJesu metshela abafundi bakhe asihambeni sekuLazaro uthi uLazaro umhlobo wethu unjani ulele ngoba abafa besenkosini uJesu Kristu uJesu yabavusa ngamandla akamakhulu ngoba badlulile kufeni mhlazane bebhajadiswa bavuka bavukele kuphileni okuphakade yingakho umuntu uma umntwana kaNkuluNkulu uma efa alisetshenziswa ulimi lokuthi lo muntu ufile kodwa unjani ulele baseKorinte bokuqala isahluko 15 verse 21 thiwe isitha sokugcina esiyochithwa singukufa athi uPaul noma silila bangasekho ihlobo zethu eshonile abasethosena bokuqala isahluko 4 verse 13 athi akufanele silile njengabantu abangenathemba ngabantu abanjani hayi abafile abalele ngoba uJesu ukuvuka nokuphila nemizimba yabantu abangakholwa lamandla uJesu Kristu awasebenzise badala ebaphasa ngosuku lapho uJesu evusa khona abantu abafileyo nabo futhi bayovuswa amandla kaJesu awekho nje kuphela limited kubantu abakholwayo kodwa amandla kaJesu akubo bonke abantu abakholwayo nabangakholwa
abakholwayo bathi mabevuswa bavisele ekuphileni ngunaphakade ukuthi laba abafa bengakholwa bavuswe nabo, bavuselwe echibini lomlilo nendawo enokugedla kwamazinyo, balahlwe ngoba uJesu unamandla ngaphambili kwethuna, uJesu ungamandla nasemva kwethuna. Yiloko bazana ukuqala sikubonayo, amandla kaJesu. Lamandla kaJesu awafihlekile, lamandla kaJesu asobala, lamandla kaJesu siwabona ngayo uqobo ukuthi uJesu wafa wavuka kwabafileyo. Akusizona izinto esiyikholwa ngokuphuphutheka, lezi izinto esinobufakazi obuphathekayo ukuthi njengoba uKristu naye afa wavuka kwabafileyo, nathi siyovuswa uye uKristu kwabafileyo. So uJesu lamethi mina ngokuvuka nokuphila usitshela ngalawo mandla. Nawe kwesibili ngicela sikubheke insika. Awubheke futhi kuverse 25. Okholwa yimi noma efa uphila. Yiphi insika okufanele sibambelele kiyo? Sesiyawazi amandla kaJesu ukuthi akhona nganeno kwethuna, sesiyawazi amandla kaJesu akhona ngemva kwethuna. Yini okufanele ukuthi sibambelele kiyo njengesiqiniseko? Noma imuphi umgudu okufanele singene ngawo? Imuphi umnyango okufanele singene ngawo? Ukholo. Yabona bazalwane, masikhuluma ngokukholwa asikhulumi ngethemba mbumbulu. Yabona ukukholwa esikhuluma ngaka sikhulumi nje umuntu odlala ilotho ethi awu Nkosi engathi abakithi bangangibheka namhlanje. Sikhuluma ngethemba eliqinisekileyo. Sikhuluma ngethemba esilaziyo ngoba othembisayo uneqiniso. Yithemba elichazwa umbhalo wamaHebheru 11 verse 1. Ukholwa nethemba elichazwa amaHebheru 11 verse 1 la ethi khona kepha ukukholwa kunguqiniseka ngezinto ezithenjwayo, kuyiqiniso ngezinto ezingabonwayo. Yiloko ukholwa esikhuluma ngako la. Umethu uJesu insika okufanele ukuthi abantu babambelele ngayo ukuze bawabone lamandla ami. Ukholwa kuyini? Ukholwa ukuqiniseka ngezinto ezithenjwayo, yiqiniso ngezinto ezingabonwa ngamehlo. Yiziphi lezo zinto okufanele siyikholwe emaqondana noJesu njengoba uJesu fanele ikholwe yimi? Ukuthi uNkulunkulu wasidala thina nawe, wadala bonke abantu. uNkulunkulu esesidalile wasinikeza imithetho okufanele siphile phansi kwayo. Ngenxa yobuthuntu benhliziyo zethu sadla isono, saxabana noNkulunkulu. uNkulunkulu osithandayo nofuna sibe nobudlelwane naye, uNkulunkulu akangasidela uNkulunkulu. Kusukela eTestamenteni elidala uNkulunkulu wenza indlela ezamathunzi zokuthi uNkulunkulu kuzogcina kwehla yena ezulwini wazokwenza sibe nokubuyisana noNkulunkulu ngendodana yakhe uJesu Kristu. Igazi elalipendiwe emakhothameni kubantwana bakwaIsrael bese eGibhithe, yigazi leli lalikhomba phambili igazi likaJesu Kristu esiyohlengwa ngalo. UIsaiah 53 uma ekhuluma ngesisebenzi sikaNkulunkulu esihluphekayo wayekhuluma ngoJesu Kristu ukuthi uyena okuyothi ngezilonda zakhe sisindiswe thina. uNkulunkulu esithanda engafuni ukusehlulela ngezono zethu wathumela indodana yakhe uJesu Kristu. uJesu Kristu uNkulunkulu ngokuphelele wadela ubukhosi bakhe ezulwini, weza wehlela emhlabeni wazothabathela emzimbeni wakhe imvelo yosibili yokuthi ethe uNkulunkulu ngokuphelele bese edwa imvelo yesibili kuyena yokuthi abe umuntu ngokuphelele. Ngoba engekho umpriest ofanelekile owayengasifela bese ulaka laNkulunkulu liyabhodla.
ingeke inkonzo yomhlatshelo eyenele engakhokhela zonke izono zethu njoba zazi ibomvu zinjengegazi zibe mhlophe njengeqhwa. Engekho umpristi omkhulu owayengaphila impilo engcwele eyayonelisa uNkulunkulu. Abapristi ngokwabo uqobo lwabo kwakufanele baqale bahlambulule ngokwabo mabeyongena endaweni engcwele. Kodwa kwadingeka kwehla uNkulunkulu uqobo lwakhe. Athabatha imvelo yesibili. Abesephila impilo engcwele leyahlula uAdam ukhokho wethu sasesitheleleka sonke ngesono sakhe kwase kufuneka uJesu ehle ezulwini athabatha imvelo yesibili abese iphila impilo engcwele. uNkulunkulu ayikade imisele mina nawe. uJesu Kristu athi uPaul memchaza athi ungasazanga isono waba isono ngenxa yethu. uJesu Kristu sigubha nje namhlanje ini ukubethela kaJesu Kristu hayi ngoba ayekade efela izono zakhe, kodwa uJesu Kristu ngoba ayekade efela izono zami nezono zakho. uNkulunkulu wamvusa ngosuku lwesithathu esikhombisa ukuthi yonke izinto eziyidingo zobulungiswa bukaNkulunkulu, zonke izinto ezaziyinhlawulo eyayizonelisa uNkulunkulu, ngokuthi uNkulunkulu amvuse ngosuku lwesithathu kwabafileyo. uNkulunkulu etshengisa thina ukuthi icala lezono zethu likhokhelwe laphela. Yabona mina nawe sinezono. Ngisho ungazalwa namhlanje. uDavide kumahubo 51 verse 5 uthi esibelethweni sikama wami ngabunjelwa ekoneni. Umntwana nje umehlangana imbewu yowesilisa neqanda lwesifazane khande kumntwana isoni leso. Uthi eqambe ezalwa lo mntwana ebesena 9 months eyisoni. Ngoba uDavide uthi in sin my mother conceived me. Yingakho ingane zethu zinhle singasho ukuthi ingilosi. Akuthi ingilosi lesi. Zizalelwe esonweni. Isono sokuthelelwa igciwane likaAdam uJesu Kristu akazange abe nalo ngoba azange abe nobaba wemnyama. Izono zokwenza uJesu akazange abe nazo izono zokwenza. Izono zokungenzi uJesu akazange abe nazo izono zokungenzi. Izono esizenza singazi akazange uJesu abe nezono zokungazi. Izono esizenza ngendlinzo yethu, ngemicabango yethu. uJesu uma kwambuka nje wesifazane ungazange umthinte ngezandla zakho wasumkhanuka usulalile naye. Zonke lezo zono isono sikaAdam, isono sokwenza, isono zokungenzi, isono zengqondo, isono esizenza ngamaphutha singazi. Zonke lezo zono uJesu Kristu waba perfect, waseba yi-perfect sacrifice ukuthi enze njalo uJesu asifele zonke izono zethu. Manje kamzalwane mayithi uJesu kufuneka ukhole uqiniseke ngalezo zinto ngoba izinto ezithenjwayo lezo. Izinto lezo ezinjani eziyiqiniso esingabonwa ngamehlo. Zonke lezi zinto esikhuluma ngazo la zenzeka eminyakeni engaphezulu kwe-2,000. Kodwa senze njani? Siyazi thina uNkulunkulu ngokuhlakanipha kwakhe wayathi sobe sikhona namhlanje. Waqoqa zonke izono zethu. Zonke izono zethu waqoqa uJesu Kristu. Mhlazana uJesu ebethelwe esiphambanweni ethi kufeziwe. Izono zikaSiphomfusi zazilapha engakazali. Izono zakho zazilapha ungakazali. Yingakho singamdingi uJesu ozofela abanye abantu manje. Zonke izono zethu sizikhomba esiphambanweni. uNkulunkulu enze njani bazalwana? Edala indlela yokubuyisana. Leyo ndlela yabazalwana uJesu ethi nansi insiko okufanele nibambelele kiyo ukuze nibenefite niwabone lamandla okuvuka nokuphila engithi nginawo. Kufanele nenze njani na? Nikholwe. Kholwe umsebenzi weNkosi uJesu Kristu. Umsebenzi yakho yenyama njengedwedwe enukayo phambi kaNkulunkulu. Umsebenzi yobaba wakho uthi wazalele emndenini okhulwayo ayikusizi ngalutho. Ukuthi une degree ye-theology akukusizi ngalutho lokho. Ukuthi unikela kakhulu akukusizi ngalutho lokho. Akusizwe nangesikhundla onaso ebandleni. Amandla asevangelini uyakholwa na? Uyakholwa na?
ngoba ukukholwa kuyini bazalwane uqiniseka ngezinto ezithenjwayo uyabona bazalwane ngangingekho more than 2000 years ago ngiyazi ukuthi uJesu mhlazane ethi kufeziwe nezami izono zazibalela lapha isiqiniseko ngiyakuthemba lokho iqiniso leli ngeke libone ngamehlo kodwa ngokukholwa ngiyazi ukuthi ngifika phambi kwesihlalo sobukhosi nginikizela ngiyinikiniki ngezono zami athi uNkulunkulu yini fanele ngikungenise la ngithi ngegazi hayi ngemsebenzi ngithi ngegazi lika Jesu nayi insika okufuneka sibambelele yona nayi insika okufuneka siqinisele yona uma sifuna ukubona amandla kaJesu siwabona senganeno kwethuna uma sifuna ukuthemba amandla kaJesu sesingale kwethuna nazi into ofuna sibambelele yona kholo umsebenzi kaJesu Kristu siphambano senkosi uJesu Kristu uthi uPaul I want to know nothing among you except Jesus Christ and him crucified ucanda indaba amabhayibheli esiwaphetha nesiphambano ngaphandle amaculo esiwaphetha nesiphambano ngaphandle eziyoni sifaka ingubo ezineziphambano ngaphandle izakhiwo zesonto ezinesiphambano ngaphandle indaba sikhethe isiphambano ngoba ila indaba yafika yalunga khona ila sibambelele khona ila siqinisele khona ilona themba lethu lesibambelele wonke umuntu ufuna ukubenefita uJesu ethi ngokuphila ngokuvuka nokuphila nansi insika okufuna ubambelele khona ukholo uJesu Kristu yazi bazalwane lento isiphambana isizibanjwe na izangoma ibanjwe na izangoma siyafika isangoma sinicaba endaweni ezifihlakela la nizofihla khona ihlakaleni sinicabela la nizofihla khona sinicabela ukhakhayela la nizofihla khona sinika imishana emncane ngephepha brown ebhaliwe ngumsizi ukuthi owani kodwa ngeke sihambe singazange siye nomnyango sifike sidwebeni lapha na emnyango isiphambano ukuthi indaba zakho noma ufuna alunge bambelela lapha isiphambano mobiloko esikholwa yiko ilona ithemba esibambele kulona yona insika esimeke yona wasusa isiphambano sesingadlalela nje isonto wasusa isiphambano asinako into esingama phambi kwethu sinishumayeza yona wasusa isiphambano akho incwadi esingafunda wasusa isiphambano nje basila isichisa isikhathi sethu kodwa kwenza sibe la ukuthi sinensika esibambelele kuyona eyiqiniso nawo wesithathu akusiyo nje insika kuphela namandla ekugcineni kuye futhi verse 25 sibona isiqiniseko okholwa yimi noma efa uyokwenza njani uyophila inkathi enjani esetshenzisiwe lapho inkathi ezayo okholwa yimi noma efa uyophila esikhathini esizayo hayi ukuthi ukuphila uyoqala esikhathini esizayo hayi ukuthi ukuphila okuphakade akhuluma ngako la uyoqala esikhathini esizayo ingakho uJesu ethi noma umuntu efa uyophila awuyophila usungale siyaphila kumanje thina sonke siphendukile ezonweni zethu thina sonke simvumile uJesu Kristu akholwa ilamaqiniso esifundiswa ngawo ezwini lenkosi impilo engcwele sesiyiqalile sokuthi masifa ingakho lingasetshenziswa igama lokufa kumKristu uthi ulele uthi mase uvuswa kwabafileyo sekuhlanganisa umzimba wakho nomphefumulo wakho usuqhubeka nempilo yaphakade wayiqala ngosuku owavuka ngale mbhajetisweni ingakho uJesu uthi okholwa yimi noma efa ukwenza njani uyophila njengoba ephila la uyophila
nasemveni kokufa. Singeniswe ekuphileni okuphakade. Semukeliswe imqhele. uPaul akhuluma ngayo kuTimothy wesibili isahluko 4. Athi ngikulwile ukulokuhle, ngiliqedile ibanga, sengilindele umqhele ongeyiwemukelisa mina kuphela kodwa nabo bonke abalindele ukubuya kweNkosi. Ngoba kade sikholwa, saphila, savuswa kwabafileyo, saphilela sangena ekuphilweni okungunaphakade. uPaul aphinda athi kwabaseKorinte bokuqala isahluko 4 verse 5 athi kuyoba nesikhathi la konke ukujuluka kwethu, imisebenzi yethu emihle kade siyenza, siyofika sinconywe iNkosi. Ithi well done, well done. Sisiphila ekuphileni okungunaphakade. abaseKorinte bokuqala isahluko 6 verse 3 siyokonyeliswa ngokuthi sehlulele uSathane nengilosi zakhe. Siyokonyeliswa ukuthi sehlulele nabo bonke esiyinhlekisa kubo manje. Bonke abangavumi kwemukela isifundiso seyiqiniso ukuthi abaphenduke bakholwe iNkosi uJesu Kristu. Ngalelo langa iNkosi abanye yonikeza thina sibenze njani? Sibehlulele. Zonke izitha zakho abayizitha zakho bendlu yakho ngenxa yevangeli. Ngalelo langa siyoduduzwa. Isambulo 21 verse 5 uthi sokwesula inyembezi. Sisiphila kungasekho ukufa, zingasekho izinhlupheko, lingasekho usizo. Sesiphila phambi kweNkosi, siyidumise iNkosi, siphile phakade naphakade simbone uKristu. Singasasidingi nesidlo seNkosi. Isidlo seNkosi isinkwa lesi sikhumbuza umzimba wakhe owaxetshulwa ngenxa yethu, negazi leli sikhumbuza igazi lakhe laphalala eGolgotha. Sesiphila, sesivusiwe kwabafileyo, aseyusidinga nesidlo seNkosi. Ngoba iNkosi siyobe sesiyibona sesiyiphatha ngezandla. Ngoba sikholiwe. Sophila kuze kube ngunaphakade. Mzalwane wami, verse 26, nalowo ophila akholwe yimi kasoze afa naphakade. Uyakholwa yilokho na? Uyakholwa yilokho. Umula namhlanje angiyazi indlela ozengayo, mhlawumbe umenye umngane wakho, mhlawumbe ubone nje uzokuthiya nayo inkonzo eseduza wangayo enkonzweni yakho. Nanku umbuzo ofuna udlinze ngayo nje. Nansi into okufanele kube busy ngayo namhlanje udlinza ngayo. Uyakholwa yini noma udlala isonto? Nazi ithembiso esinikwa zona. Mawuphenduka ezonweni zakho, uJesu unamandla. uJesu sinikeza insika okufanele sibambelele kuyona. uJesu sinikeze nesiqiniseko sokuthi emveni kokulala siyovuswa sivuselwe ekuphileni okungunaphakade. Uyakholwa na? Uyakholwa na? Akusekho kusele. uJesu Kristu wenzile konke. Yini thina ofanele sibe busy ngayo thina esikholwayo? Thina siphendukile ezonweni zethu ngalamazi. Yini ofanele basikwenze manje? Ukuthi senze lokho besicula ngakho. Lifikile ini bazalwane? Afuna sitshela abantu. Funa sibize amaMuslim. Funa sibize abakwaShembe. Funa sibize izayoni eziyani zangoma. Nazo ezinye ezingale nje ngokucina. Funa sibize ihlobo zethu. Amandla awekho kuthina sishumayela, amandla kubi khona abazalwane asevangelini. La ithi uPaul akunamahloni ngevangeli ngoba yilona leamandla kaNkuluNkulu ekwenzeni ini? Ukusindisa. Funa sibatshela. Lifikile ini bazalwane? Ivangeli. Lifikile ivangeli. Ukube bengise Zion bengizoyishaya le ngoma bese ngihlala phansi. Manje bazongishaya ke. Kungenzeka ukuthi iphinde baba. Lifikile ini bazalwane? Ivangeli. Inkosi nibusise asikhuleke.
Siyabonga Nkosi uJesu ukusikhumbuza ngamandla onawo ngaphambi kwethuna nangasemva kwethuna. Siyabonga insika ewukholwa uqiniseka ngezinto ezithenjwayo neqiniso ngezinto ezingabonwa osiphathise zona. Siyabonga nangesiqiniseko sinikeza sona sokuthi emveni kokulala siyovuswa kwabafileyo sikubone.